Umunalaunay shout out kanikabsat tayo nga Austin Taguba ken Butirog Turogi. Salamat din kay Panang Tarabay. Tinapalabas, nadanunen ti graduation da Gab, tamar ken hidon iti high school. Ni Gab, ti kangatuan tinaala na apamadayaw, may kadwamot ni Tamar, ken may katlo ni hidon. Ket kalpasan ti panagmartsada, napanda ijay dagus ni Gab, taimpampamaysada ti selebrasyon da. Ngem dita, sabali ti jar ni hidon, ket nadlaw ni Gab. Kinasarita na daytoy, ket naduktalan ni Gab nga apalan ni hidon. Gapu tamay katlulaang ti pamadayaw anaala na. Nagturong iti saan apag kinaawatan ti saritaan da. Itagagayem, at tuyan tituloy tinobela tayo anapauluan. Kalalang! Saan ka naragsak iti kadak dito dagus mo? Gab? Di ka kasta, hidon. Pangasim, di mo dadailan da ito yung aldaw. At da tayo dito tapno selebraran tayo ti panagraduar tayo. Saan kat aday taapal mo ti bagbagam? Saan ka nga apalan? Awan ti gapuna, tapno apalan ka. No kasta nga rod, rumbang anaragsak ka. Diyak kaya takasta ti pakpakitam dito Pues, no saan mo mairusok ti kaadam dito nawaya ka pumanaw, hidon. Sige, pumanawak, taday tati ko nan. Mabit lang. Oh. Kaya't ko alawagan ti amin. Saan ka papanawan, hidon? Ngem no di mo mairusok ti kaadam dito nasaysaya at langan na pumanaw ka. Nalawag mat siguro dayta. Sama ka na kayo. Kasla da di yun nagkinaawatan. Sige, Tamar. Innakon. Sa anak amay kari dito Ha? Hidon, mabit lang. Sige, surutem tamar. Kat kasaritam. Sige. Dito itan ngagsarita, Tamar. Medyo adayo dito Kat awan ti makangag iti sa nga iliyo ka ni Gab. Sige, dito'y tan ngagsarita. Apay ka di. Anya ti di yun nagkinaawatan ka ni Gab. Pinapanaw nak ni Gab. Sa anak ka na may kari iti selebrasyon nyo. Kat kunak mat. Ngayon pagpagapuklakan ni Pangulo Gunday. Isong imayak. Nga oray jak ko makayat to umay. Anya? Sa bali to galing ni Gab, Tamar. Idi pa'y laang. Anya? Ni, awan mo ti makita ka madi nga ugali na. No si ka siguro. Ngam no siyak. Sa bali ti pan nakilangan na kanyak. Kasta? Iso sige. Agawid ako ni Ijay sa guday, Tamar. Imo nandagit idadakkel ko Ijay. Agselebrar kami mo't Ijay sa guday. Adamot kalding ko ang maparte. Hidon? Nasayata kagayam, Tamar. Amom dayta. Ngamla dingitak. Tadyak kayat itan, to ugali ni Gab. Dayta tipod no napasamak, tamar. Ngamadakan ka, numamati ka. Saan ka apilitan na mamati kanyak? Gab? Ay, anya kayong matanado? Imbes ang naragsak tayo atalo. Ngam di kayo matagkin na awatan. Tamar, Ala, sana balen. Ala, umaykan. Tamapan-tamatan mangan. sige. Bay amon ni Hidon. Nagawi din ijay sa guday. Linaya. Dagab kan Tamar. Napanday di karayan. Wan, uncle, nagpakadada kanyak. Adda ka di balon da. Awan, uncle. Saan da ka nung agbayag ijay? Aglangoy da, kalpasan na, agsumlidan adagos. Talaga nasingid da iti tunggal may sa. Wan, uncle, nasingad da sipod ubing da. Lihidon ngay. Saan damot akadwa?
Di mo't umumayon dito'y sinamar, Uncle. Amangan no makumikom iji umada, gaputa bakasyon ti eskwela. Wala niya. Nalabit akasta. Isaganaan na ti pagkulihiyo na. Rumbang laang, Uncle. Uray ni Gab, naskan ama isaganaan mo ti panagkolehyo na. Wen, saan na parikot na ita, Linaya? Gaputan na may tulong ko. Ano timulak amabalin manen amaapit. Imbaglamay lako, apara kanigap. Talaga akay kayat ko day tatuktukaram asamiwang di takalalang mo. Sige, ituloy mo lang, Gab. Kas kini Uncle Bangsalan. No naragsak, tukarin na ti kalalang na. Ket no naliday, tukarin na lata ti kalalang na. Kat, anya nga ruti ka ipapanan ti panagtukar mo, iti kalalang mo ita. Siyempre, naragsakak. Anya ti rason. Gaputa kadwa ka. Naragsak ka, takadwana? Apay, Uy na, tanaragsakak nga rod. apay nga rod. Gaputa kadwa ka. Di taag kinaawatan. Nyala, dakat aglanguyan. Tagsublitan ija balayo. Agur urayan ni Auntie Linaya. Inta tulungan nga agluto para iti pangmaldaw. O sige, Pangulo kulig o. Nakitak ti panag-sparring nyo kan Akliw. Ket, Mabalin ka din nga isuro dakmet. Among Pangulo, idi ubingak pa ilangan. Kaya't kumot ti makasursuro iti pan nakilaban. Iso akanayon ko abuyahan dagiti man nakigubat nga agsansanay. Aglamangak idi. Tapnawan ti makakita kanyak aman nakigubat. kaya't mo ti makaadal? Wen, Pangulo, O sige, umay ka dito'y ayan mi iti inaldaw. Ket isuro na kanya Kliw. agyamanak, Pangulo kulig o. Anya ti kinunam na nasingban. Gunday, nabayag asaan anagin sayo, dagiti man nakigubat iti pan nakilaban. Awan ka de, ti panggap mo amang sanay kadakwada. Ha? Iti anya pa'y laarason, nana. Idin to taawan mati kabusor tayo. Wen, punno day ta. Ang may mayat lata no agin sayo da. Tapno saan da amalipatan ti agigam iti igam. Di mula ammo, nga amangan no adda pagpaggadan ti saguday. Awan ti amok apagpaggadan ti sagoday, nana. Ngam sige, agtungpalak. Ibagak kadagiti sigod aman nakigubat ta agin sayo da. Wen, Pangulo, kasta ti damag ko. Agin sayo kano dagiti sigod aman nakigubat. Nasaya at met. Apay nasaya at Pangulo. Nasaya at launay Akliw. Tayin to nagsubliak to a Pangulo. Nakasaganan to ti amin. Ha, Uray si Kakliw. Yung makiinsayo. Pangulo? Ipakitam anapudno kakampay idi kanigunday. Wen, Pangulo? At dani akliw, makiin sayo man. Kat iso ti mangisursur kanihidon. No kasta? Oray ni hidon, makiin sayo man. Kasaritak to ni hidon, kalpasan ti insayo da. No kasta? Kaya't mo mati makasursuro iti pan nakilaban, hidon? Wen, Pangulo Gunday. O sige, makipagsanay ka na. Sana bali ta bakasyon nyo pa'y laang iti pagadalan. Pangulo, amangan no sa anak to na maka-enroll iti kolehiyo. Ngamin, awan ti aramatik a kwarta. Anya, Iso adi tuyak latan sa guday. naskan nga agtuloy ka hidon. Ala, bayam, siyak ti makaamukan ka. Basta agtuloy ka nga agadal. Agyamanak, Pangulo Gunday. Ina Pangulo,
Uray siya. Kayat ko ti makasursurong nga agigam iti igam. Anya? Kayat ko ti makiensayo. Ay, saan? Delikado day ta para ken ka, Tamar. Apay ngay sika, ina Pangulo. Kat nagsursuro kamot iti pan nakilaban. Iso nga ron nga inabak mo ni ama kulig o, idi nagranget kayo. Ngam, Tamar. Alan ina. Kayat ko mati makasursuro. Sige. Sika ti makaam mo. Kat siya kon ti mangisoro kan ka. Nasayat ina. Kan, saan lang nga siya? Uray dagiti daddo mapay akapatada ka babae. Agsursuro kami amin. Anya? Wan ina. Saan ka di amayat? Ala, no day tati ko na. Iso ti masurot. Wan gab. Nang rugi kami nga agsursuro nga agigam iti igam. Iso anas kan nga agsursuro kamat. Ngamin, uray ni Hidon, agsursuro maten. Kasta ka di? Awan parikot ka ni Gab, Tamar. Adon tinasursuro na. Gaputa idi pay laeng, insursuro min. Ha? Lukas na. Amo mo ti agigam iti igam, Gab? Wana. Ngamket di, gaputa bakasyon nyo. Ala, agin sayo kalatta, Gab. Wan anti. Lukas na. Isuro nak nga rod, Gab. Sika, insekretom kanyak, nga amom gaya man ti agigam iti igam. Ha? Saan mo't nga minanaskan nga ibagak daytaken ka, Tamar? Uray rumbang ko mga imbagam kanyak. Ala, mabalin mo nga isuro ni Tamar, Gab. Isurom latta dagiti ammom. Ay sige, kayat ko. Alang rod. Isuro ka, Tamar. Anya nga'y apok. Nalpas kayo na nag-insayo. Wana pong. Adugayam ti amo ni Gab iti panakilaban, apong. Wan da kayo nga anak ti Pangulaw. Rumbang lang nga mo yumet ti makirangit. Rumbang amaingil kayaw. Kada kayon to ti sumaruno amang idaulo iti lugar yaw. Wen pudnot ako lam, apong. Ngamkit day, dagiti masursuro yu iti panakilaban. Ket agpailaeng adipensayo iti bagiyaw. Saan arumbeng apaglastog yu, ta saan anasaya at dayta. Wen apong, kastati ko na ni Ina Gunday. Nasaya at maitaimbaga daytaken ka ni Gunday. Tamar, apo. Ala, awan dakes na dayta. Ituloy yu tagsursuraw tapag sayaatan yu dayta. Nakasta? Napanmanan ni Tamar ijay sinamar? Pangulo Gunday? Wan, Hidon. Kunaklakit tinod da. Tagsanay kami kuma. Ay nahidon, aginana kayo pay. Itangaal daw ti panaginanayo, saan ka di? Nukas ta nga rod, aginana kamatan. Pangulo. Inton bigat tumanan ti panagsanay yo. Sige, Pangulo. Inak nga rod ijay sinamar ita. Tay naksukunan ni Tamar. Saan? Tirumbang nga aramidam. Kat mapan ka ija umayo. Tatulungam dagiti dadakkel mo. No di mo kayat ti aginana. Ha? Di mo sayangan ti oras mo. Nang runa, tag kolehyo ka itan. Sige, Pangulo. Oops! Oops! Ha! Oops! Hoy! Op! Anya, Gab. Husto ka di matlang tinaramid ko? Wan, Tamar. Ngam adalam no kasanom abalansiyan ti bagim. Tapno saan ka matumba. Ha? Isuro ka. O sige. Ha? Ni Hidon. Tamar! Hidon, simurot ka mat dito'y sinamar. Kunak no agin inanaka. O may kasukunan nun. Takas tati ko na ni Pangulo Gunday. Anya? Nagpakadakan kwa na. Kan imbagak amalam ti panagawid ko. Kat itulod nak to ni Gab. Nagbaliw ti panunot na.
Isong agsublitan iti saguday. Si kalaang tagsubli. Inton malam ti panagawid ko. Saan ko manatangkin ti ulom, Tamar? Agawid ka asiksika. No anya ti impakadak ka ni Ina Pangulo. Iso ti surutak. Kapanunutan ka din ni Pangulo Gunday dayta? Wenno kapanunutan? Anya ti panang ipagarup mo kanyak, Gab? Ulbod? Basta! Diyak pa'y kaya ti agawid. Ala, hidon. Agsublikan ijay saguday. Tanigab ti mangitulod to kanya. Imbagak ka ni Hidon, asaanen ang mapan ije sinamar. Tamapan na laang ang tulungan dagiti dadakkel na ije umada. Ngam nagpasinamar matgayam. Kunana nga imbaon mo kano amang sukon kanyak, Ina. Saan anas ken apasukon ka? Gaputa amokmat nga awan ti pakadaksam ije sinamar. Kan maysa, amokmat nga itulod na kanigab. Winmat. Kanti madikan ni Hidon, na kami suot no jakpay kayat ti agawid. Ha? Amok, Ina. Agayat kanyak ni Hidon. Anya? Wen Ina. Angam, agpapagayam kami laeng. Day tati marikriknakan kwa na. May salaang apagayam. Anak, Isu siguro apagpupudutan na ni Gab. Angam, saan akayat atutupan ni Gab? Gapot agpapagayam kami nga rod. wan anak. Katno adda ti diyo pagkikinaawatan. Sulbarin nyo adagos. Tapno saan adumakka. Gabanak. Nagpartak ti panaglabas dal daw. Aginroll kan para iti panagkolehiyam. Wanama, kat inak to ija kabisera inton bigat. Inak dalusan di dagus ko. Ay katwan kan itad mo tumatantay rentam. Wanama, Alangarod, isagana tayong dagiti awit ng magpakabisera. wanama, Tulungan ka namang isimpa ka dagiti itugot mo. Ay, wan kayam anak ko. Kumusta ti panagpapagayam yu kadahidon ken Tamar? nasayat mo tama? Nasayat no kasta. Amok adi kay agkinaawatan no daduma kinhidon. Ngam, saan arumbang amakiapa ka kankwana? Liklikam ti apa anak ko. Wanama, Saan arumbang nga agapa kayo? Gapo kini Tamar. Mataginayon nga ta, ti panagpapagayam da Tamar, Gab ken Hidon. Gagayem, di yuliwan na denggen, ti tuloy, tinubela tayo anapauluan. Kalaleng!